Ngilikhuphule lo tafula azagcine sakhe umjondolo kwaba yi-tech shop. Lapho siphinda siyaqhubeka. Sekumele ngimbeke kokukhuluke manje. Ngiyanibingelela KZN podcast. Usabuyileke uDr Mkhize. Inyanga yodumo, inyanga enkulu esuka efolweni eMpumbulu. Ngichaza ukuthi ke balaleli niyangazi vele niyangiqonda futhi. Namhlanje ngikhuluma ke ngalaba abazizamayo nabayizamelayo ngamabhizinisi. Amabhizinisi ke kuhlukene ke bafowethu ngokwamabhizinisi. And njengoba namhlanje ngithi ngizongena ngesihloko samabhizinisi ngingena ngendlela ukuthi kukhona isibunge nazi ukuthi mawunebhizinisi vele kuyekuthiwe kushawa idonsayo nje vele kumele udonsa ikona kushaya ke lokho ukuthi ukushaya kwakho kumele uye kuthina lapho sicashe khona sikuvulela iminyango ungene sikunika kona ngichaza ukuthi ke kuningi ke nako futhi ke ukudonsa ngingashoko ukuthi ngithi ngiyakuthwalisa cha ke nabo bakhona ke vele nako ngiyakwenza kodwa sisakhuluma nje ngomuntu osayihluphekela nje osaqala phansi ukuthi usaqala etafuleni lo Mkhize uyamqala kumuntu emqala phansi etafuleni nje gelekeqe usemgwaqweni ngiyakwazi ukuthi ngukunike lokho ngangokwakho ukuthi cha ke awusuke la njengoba ngeke ngisho ngithi mina cha ke amandla unawo njengokuningi ngeke ngichaze ukuthi kuye kuthiwe ke mina mase sithatha ngomuntu onjalo ngithi mina okufana nokuba amandla makuthi unamandla ebekumele kuthiwa wena wenza inkomo kodwa unamandla enkukhu cha inkukhu ingangembuzi imbuzi ingangenkomo ngichaza ukuthi ke umuntu nakhona esigodleni sami ngiyaye ngithi kwakade befikile nje sebeze bafika bengena esigodleni baze baba yithungu ngize ngaxabana nomndeni wami kwathi baba wazi wathi umama wakwami hayi baba kusho ukuthi mina ngeke ngikwazi ukusebenza abantu lolu fefe lakhe thina silambile abantu wenu lokubaxoxisa indaba nje bezokuxoxela amaphupho abo uyabasebenza ubathengela izinkukhu bona abakhipha imali phela le ekhaya sivula umsamo ukuthi abantu beze bazokhokha imali ngathi hayi mama ngiyaye ngithi mangihambile ngiphakamisa umsebenzi bangibuza abafowethu engisuke ngiphakamisa kubona ukuthi wenze njani ngomuntu ongena esigodlweni sakho baba Mkhize kuthiwa akanako lokhu ke kodwa uyakufuna ukuphila kodwa akanako ukukhanyisela ngithi cha mina ngisebenza phela ngedluzi ela ngingena ngisesesikoleni ngangisafunda uStinat 1 namhlanje ngoba ngifika nje namhlanje sengigugile ngiyikhehla mina isithunywa sangena ngadoje esikoleni ngoba ngibalekela kona ukuthi kumele ngize ngigcineke ngichaza ukuthi ke isibunge akumele niye kumuntu ozothi mawuzofuna isibungu sekufaka ngale nesigodleni usethatha ired uyakubenga uyagcaba uzotshatshuliswa yiloko wena athi ayike lezi inhlanga lezi ziyaphakama abese kunika izinto wa ufake ilwane lapho kuwena ezinzima ilwane ezizophakama kulengane ziphakame kanzima seyixubene lengane le mhlambe lezilwane zinzima nje lengane mhlambe inabantu abadala ngoba phela siyayisizala ingane nengane yakho yazi ukuthi khona umuntu uthi uzala ingane yakho umama omama kakhulukazi bakhona abaziyo ukuthi yayimbethe abanye bazi baxazululwe yithini akazi abesingane ihamba ingena kuzona zonke izinto ingane ixakeke cha lo Mkhize ke mina before ngikunika isibunge futhi angivele ngikunika leyo ntwana lelo tafula lakho ngithi hamba khona uzothola imali ngiqala ngikucathulise khona lapho ngikufaka ehlathini mina ngithi cha thenga lapha inkukhu entathu ngikhipha inyongo ngifaka umuthi ngala ngifaka umuthi omhlophe ngala ngifaka umuthi okumele ngikurinse ngale eceleni oyichibi usuqedile uhamba ungabheke emuva ngibese ngifika lapha ngesigodlweni sami ngikulayithele ngikufaka esifuthweni ngikucabile kodwa ukugcaba kwami ningilalele kahle balaleli engithi ngikhipha isilwane kulomuntu qala kuyikhona ngifake zami inhlanga cha angimsike ngereza ngesikhathi kuphuma igazi angene esifuthweni ngesikhathi angene esifuthweni iziqu umuthi uyangena ngeziqu siyaphuma isilwane siyakhasha ngithi 7 days noma 5 days wena sebenzisa lo muthi uqhuma uyaphalaza uchitha ngaphandle ubuze kuMkhize kunika induku emhlophe kuyikhona kunika umuthi wesibunge nanku lokhu nginikele sipapaka esinje ngithi ufaka amanzi nje uyabona ukuthi amanzi pure akangcolile ufika uchele mina ngiyazi ukuthi ngifaka into angeke ayibone lapho ukuthini athi awubaba uMkhize
nawu 500 ngicela uphinde ungikhuphule futhi ngilikhuphule lo tafula azagcine sakhe umjondolo kwaba yi-tech shop lapho siphinda siyaqhubeka sekumele ngimbeke kokukhuluke manje sesikhuluma ukuthi lo mkhize uphinde futhi indoda nomani ofuna imali yangempela ke sekuthiwa sengiyoyifaka ehlathini ngakhetha uze kwehlathi lapho ke sengiyazi vele ukuthi uright sekumele kunginike okufuna phela wawukuzele kumkhize ilapho ke nawe la sekumele ke unginike phela ngokwami ke lapho ke sibungisa lapho sesiyapi sesiyembuzini ekutheni sengikise entabeni ukukuyisa kwami futhi entabeni ngeke nje ngukuyise makunokuthi unamanzi amnyama obvious lapho kumele ngithenge imbuzi emnyama bese nginikhipha nonke nomndeni ngiyonibeka entabeni lapho leyo mbuzi ayikulutho onizobuya nako lapho kuleyo mbuzi emnyama lapho ngisuke ngazi mina ukuthi ngizomba umgodi ngifuna kodwa intabeni esiduli ngizomba umgodi lapha esenta esiduli bese ngikhipha umswane nemithi yami nenyongo ngiyifake lapha nonke into enginenza yona la ikhesi lokuqala lesiduli nizogoduka nalo bese nishawula inime ngaphandle ekhaya sengilifaka ekhaya nivula iminyango gijime mina ngiyinyanga phambili ngikhiphe yonke into esemacamereni namaphi ngisho amabhodo ngiwakhahlele lapho ke ngeke ungayibona into oyenza ukuthi wenza kuphi kona bese ngiyaqhubeka ke ngize kungifike kuloku ke ngeke ngisakusho cha ke ngiyafika ke nami lapho ngani kodwa ngifundile njengoba ngithe inyanga ngifunda izife angiyangaphi angiyanga phambili ukuthi ngigijime ngize ngifuna ama passport ngithi mina ngiyothatha amandla phambili amandla ngiwanikwa ngilele ngumkhize mangilele mina ngiyalinda ngithandaze abantu abadala bangitshele ngivuke ngakusasa ngibophelele leyo muthi ngikhulume ngunika umuntu ahambe umuntu afika bonke kodwa manje abasiniki lokho esikufunayo kodwa banika abanye abangafanele ngichaza ukuthi lo mkhize kuyethu umuntu akaphiwa konke inyanga ephiwe ukuhlola kakhulu ibiza amagama abantu mayisikunika umuthi iyabheda inyanga enye ihlola ibiza amagama abantu kodwa mase kumele ikulaphe ayikwazi engichaza ukuthi ke balalela abahle cha ke kukona kukonke ngeke siqede zonke siziba sigamamlenzela Commodore Mabhota u7 zisikhombisa seyihlangene zonke sengiyama ngithi ke ukuma kwami ngicela balaleli nithathe nazi lezi number zami inumber zami zu4 eyokuqala u06077 87 321 eyesibili u078 323 5424 eka MTN leyo eyesithathu u0612 55 6408 eyokugcina u073 73 0102 nilale nenkosi balaleli ngiyabonga nani babukeli amen.